Суроолор боюнча туугандар келди. Норка жилеттер, Норка потоктор келди. А сиздер менен чогуу ачып көрөбүз. Бисмилла деп кана. Ачалычы, жаман опасный кылып салып коюштур го. Чуп-чука кылып эле. Ушунда утса кес керекпи? Мына. Мөндүр жилеттер келди. Мөндүр жилет да деп коюшат экен муну. Мөндүр жилет поток жолукта келди туугандар. Вообще Норка жиндилери келди. Сондары келди. Ян kesene. Taksın. Bismillahirrahmanirrahim. Burada hayri. Muna tuğanlar can ile geldi. Sizler menен çoğu açtık. Sizler menен çoğu açtık. Bismillah dep. Bismillah dep kana. Kana görünüyor da bismillah. Sonun bağımday nakitkalaryından da zakaz kılgam. Bismillah. Mana ki. Paçkalar. Bismillah. Karışnı jiletler mana ki. Oşum cindiler mana. Ola jiletler eken ha? Jiletler eken hazır. Joluktarındağı. Aslında okşaydı joluktары. Möndür geldi mana ki. Kara monday nakitkалар da geldi son. Bunların da soydan eli koy bundan derdi. Bunlar. Bayla koydur mu? Muna. Karası nakitka suraganlar üçün. Baylanga mı? Bu şeyler geldi. 5000 somdan bolatat. Norka 5000 som şey. Plato 4,5 milyon muna. Nakitkalar geldi son. Öldü. Zakaz menen geldi na. Moştinlari geldi. Muna ki. Ала турган болсоңуздар туугандар. Кыргызстандын бардык жерине акысы жеткүрүү. Каалагандай өңдө, каалагандай расцветкада. Ценасы жилеттер 5000 сом. Мындай накиткалар 4,5 сомдон. Жолугу бар жана мындай овальный болгон накитка жолуктар бар. Ар кандай расцветкалар бар. Мындай да сонун расцветкалар келди. Суроолор болсо WhatsApp'тан жазабыз, комментарий калтырабыз. Заказ кылсаңыздар Кыргызстандын бардык жерине акысы жеткүрүү. Мешок келди туугандар.